Tette balam var. Toyunu görüşte olayımın ettik bile gelip ketişte olamayım. Жалал-Абад шаарынын 29 жаштагы тургуну Фатима Сайдалимова коомчулуктун жардамына муктаж. Ал 1 жыл мурун 4-кызын төрөгөндөн соң ооруй баштаган. Дарыгерлер алгач анын жатынында киста бар экенин аныктап, 3 ай мурун операция жасашкан. Ben Bişkek'e varıp geldim. Bişkek'te sırojna operası kılmasak bulmayı deyipti. Rak deyip çıkarıp verdik ağzımı. Tette balam var. Toyunu görüşte olayımın ettik bile gelip ketişte olamayım. Şu kaselde aytkenden bülke tamağımdan avukatam ötmeyipti. Bu kasallar operasiya kıldırmaya, iş narsa kılmaya yürüse uzağı bir yıl yaşarken de. Сайдалимованын 4 баласы бар. Өздөрү Жалал-Абад шаарында батирди ижаралап жашашат. Жолдошу курулушта иштегени менен анын тапканы күнүндүк тириликтен ашпайт. Операция Бишкек шаарында жасалары күтүлүп, бирок канча каражат кетери азырынча белгисиз болуп турат. Vallahi toyunu görüşte olasın aldır var deyipti. Operasiyaga pulum yok. Kançaligini aytmadı. Şu operasiya bitkenden keyin aytamsa operasiyadan qaysi ahvolda chiqasan uni xudo biladi dedi. Qancha so'm ketishini aytgan yo'q. Şu maytda Gorbansida yotdim, mana shu yaqinda bir turban oldirib 50 ming pul ketdi. Shu kiyom har kimdan qarz bo'lib ketdi. Фатима Сайдалимовага жардам берүүнү каалагандар экранда көрсөтүлгөн номерге байланышууга болот. Акылай Карабаева, Забирбек Тойчубаев, Регион.